Okay. Kabingka. 2,000 years Okay, later. welcome back another video mga kabingka, and for this video mga kabings, no, dalawa na to ning si tawagan ni kaning sa kapitsa na Alberto'S sa ilang produkto mga kabingka. So let's go. Panula pa na to ning natilawan. Ano to ning kaysa diri ng may pinya diri ba? Kalimot ko si pakalan ni kanay kay cookies naman to cookies. Okay. Let's go. Pani 10 over 10. Kaning isa ka, kaning neck piece. Kaning neck cookies. Let's go. There siya. Mas bit na ko na. Namay yung pizza sa Alberto'S. Kani wakot din ako ni ba? Dili lang ni basa review mukbang ini. Ano, labis kayo na. Grabe. Sulit imong ibayad na yun. Nanigim ka umay. Ka.
Grabe. Alberto's Pizza. Dami kayo. Mm. Mm. Grabe. Mm. 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 Wala ko lain maingunan kundi lami kayo. Mm. 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 Los para pareha na naman din ni sila lalo ni Bisaya. Bisaya tama pineapple. Mm. Very good. Mm. 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 Lami. Mm. 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 So, goods na goods kay mga kabingka, no? Ang ilang pizza, mga kabingka. So, total rate nato ni mga kabingka is 100.1% mga kabingka. Ito po si DJ March and the place to be. Yo, see you and next my food adventure. Mga kabingka, babush ka, baby. Yeah. Mm. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.